Reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze abakomeza gukurikirana televiziyo yacu Impano Yawe TV. Nkuko twari twabibasezeranyije kandi twari twabibateguje, uyu mwanya tugiye kubagezaho impamvu se cyangwa icyatumye Honorable Bamporiki Edouard afungwa. Nkuko twari twabibasezeranyije rero ubu cyamaze kumenyekana tayari, tukaba tugiye kubibagezaho muri inkuru yacu irambuye. Nge ndi Soteri rero w'Impano Yawe TV, nongere nkwibutse gukora subscribe, ukore like, share ndetse uduhe na comment. Nkuko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwabitangaje ku rubuga rwabo rwa Twitter, rwagize ruti: Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Iperereza ku byaha akurikiranyweho bikaba bikomeje mu gihe afungiwe mu rugo. Nkuko byasohowe mu itangazo ryagiye hanze na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente, Dr Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yahagaritswe kuri uwo mwanya kubera ibyaha agomba kubazwa akurikiranyweho. Amakuru y'ihagarikwa rye yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu masaha ya nyuma ya saa sita kuri uyu wa kane ko Bamporiki n'umwe mu bayobozi bungirije b'umujyi wa Kigali batawe muri yombi. Gusa nta gihamya cyari cyakagiye hanze. Kuri gahunda byari byitezwe ko atanga ikiganiro mu muhango wo kwibuka abahoze ari abakozi ba Mijema, Minisiteri yari y'Urubyiruko n'amashyirahamwe bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Byari biteganyijwe ko atanga ikiganiro cyitwa Twahisemo kuba umwe mu muhango wo kwibuka abari abakozi n'abayobozi bayo. Gusa yakuwe kuri gahunda asimbuzwa Nkusi Deo. Bamporiki yagaragaye kenshi mu biganiro ku burere mboneragihugu n'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda. Bamporiki Edouard ni umusizi, umwanditsi n'umukinnyi w'amafilime n'amakinamico. Yamaze imyaka igera kuri 4 ari umudepite w'ishyaka riri ku butegetsi rya FPR. Muri 2017 agirwa umukuru w'itorero ry'igihugu. Mu Gushyingo 2019 nibwo Honorable Edouard Bamporiki wari umaze imyaka isaga 3 ari umuyobozi w'itorero ry'igihugu yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Dr Merard Mpabwanamaguru, umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali, akaba ariwe wafatanwe na Bamporiki Edouard ukurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Tubashimire kuba mwakurikiranye iyi nkuru yose. Twongere tubibutse gukora subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kugerwaho n'ibiganiro televiziyo yacu Impano Yawe ibategurira. Kora like, share ndetse uduhe na comment hasi aho ngaho, ibiganiro byacu bizajye bikugeraho ku gihe. Jya bategura iki kiganiro kandi nkabanyabagejeho ndi Soteri w'Impano Yawe TV. Ibiganiro byacu rero nakagaruka, turabakunda cyane. Ciao.